Riko engka tahu ya nak baca pak 30 pura ki mas sempajang dek nama kada mangaribi pun 5 waktu ibaca nih subhanallah wekap 33 alhamdulillah wekap 33 Allahu akbar wekap 33 nih napa tambah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Alhamdulillah kepada syukur maraja lorises ya raja kuasa ngenafong Allah Ta'ala puang patak bolo-bolo wangi pamasina lorikangi di mana ngatanna nato pada engkaki pasilen narangi pakasiwia sempajak bere jamak mangaribita nailanjut kangi mati nasabak sempajak bere jamak isya insyaallah makuto paro pada launi mai masalawat ini mapas salam masaluri nabi ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah hidik manang ya umat nabi tapabu lolong ki syafaat rigau engka tak muki tuli masalawat maka dai nabi ta man salla alayya nigi masalawat riya wajabat lahu syafaati maka dia punya hak untuk mendapatkan syafaatku. InsyaAllah nama magi di mana naye ritujunna tuli angka ki masalawat yeleki syafaat bantuan pertolongan langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Rigau wetu mak barakai angka telu sewa milo upalatura ki pabu. Ye telu sewa ide rupa tawe tuli isapa ye telu tetapi terkadang de ilolongi pada tak rupa tahu jadi nomor sedih ide rupa tawe pak bu tuli isapa ia senge asenang riwaram parangi nenia asenang ripangka matan rewe kira-kira nariko makutana ka pak bu angka gatau de namelo masenang okulino pasti jawabannya di gagah melok mana ki rasa kengia sengi asenangan apalagi nariko mai ga aga-aga waram paratta tetapi perlu iriseng yaitu hakikinna asenangange angkeri apa sikuana atitta loripong Allah Ta'ala aga ya sama pasikuwa ati tule angki ati maringera tule angki ati masikiri loripong Allah Ta'ala maka okoniru apa sikuana ati atai si bawah pong Allah Ta'ala okotoniru pabu angka asenangang ilolongang nasaba rilalang akuran malabit na pong Allah Ta'ala pong Allah Ta'ala riyali pawir akuran malabit na ala bi zikrillah tatmainnul qulub aringarak ko pamigay sikirimu nasaba sitong-tongan na yetu maringerang eloripuange tatmainnul qulub wad dingi napatenang ngatita wad dingi mariu atita jadi pak bu nareko maiga saranin nawata pamigay sikirita loripuangi patemu-temu irilalang ngatita insyaallah asagenagang yariga senangang pasti angka ilolong irilalang ngatita nasaba angka tita terkoneksi si bau pong Allah Ta'ala ya makanya Pak Bu maka itu pong Allah Ta'ala rekuram malabina fadhkuruni azkurukum ingeraka nariku mangeraka nasupong Allah Ta'ala wingeratoko tu jadi nariku melo ki yengerang pamigay sikirita pamigay paringerata loripong Allah Ta'ala ajak nariwet tu masusata napaki maddepe napaki maringera lorifuangi tapi rigau angkana susah ya napaki mak depet tiba engka kegembiraan atau ario-rio ngeriwet tutta turi lebo nelino cakkalu paki padahal Pak Bu nareko melo ki sampai asegana ngeriwaram parangi itu tidak mencaji jaminan dek na mencaji jaminan asagina waram parangi maka dawet diki bahagia uko ilino nasabab mega mutopa tau sogi tapi masusah kini nawayatinna maginang ka masusah maginang ka masusah tinna nasabak terkadang angka se di melo inapak genna dua angka dua melo inapak genna telu diga ka sukuru na lorifuangi bahkan angka na jabatan na dia apa na jaji nariko mancaji makoka sih
Itu Pak manusia. Ini tidak bisa kita hindari. Naikia tetapi nareko melok ki misengi hakikinna ye asenangengi. Melok ki misengi yaro asogirengi makadai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laisal ghina an kasratil ardi walakinnal ghina ginan nafsi. Taniyar ya senge asogiran nasabak maiga agaga waram parata pabu. Tetapi makadai Nabi asogiran ye naritu asogir watak kalewe. Magi yar watak kalewe tuli angke mapasiku atie tuli angke masikiri atie tuli angke maringera lori fong Allah taala okotoni pai narekomelo ki pacingi atita pamigay sikirita pamigay istighfarta nasaba iya tu idi iya tie pa anu mapacing magi nang kamay gatau de na melo tarima pangaja de na melo mengkalinga ada pangaja na kurangi de na melo mangkalinga ada pangaja na tumatuanna perlu dipertanyakan magamu atinna itu jakama yarwati mabolon ni nataru dosa maka perlu ipacingi nasaba istighfar taubat lori puangi nekia masikir lori pong Allah taala napaguri an reguruta pa ulama patasofue yaitu ati mapacing pada mutitu sempurna lampue yaitu sempurna lampue pa nareko mabolong-bolongi melok isi pacingi supaya materangi yaro cahayana perlu itu ilap yargai lulu yaro sempurna lampue supaya macaya yaro tappa apa macaya yaro tapak nalori idi mana tetapi nariko misalkan malbolon ni maloton ni yaro sempurna lampue de nang kata lulu ide nang kata lapi amo magai yaro caya ni lala de to nulle matappa nasaba maigana dosana padanna rupa tahu maigana dosana padanna rupa tahu begitupun dosana lori pong Allah taala maka tentu ma'asyiral muslim nariko irisani makwaro pamigay ni sikiri talori pong Allah taala kumakadaki si ustaz kigege sikiri makanja ang kato jamaah ko biasa makutana makor ma'asyiral muslim yaitu sikiri makanja pa yaitu kigay menurut tak masenang ngatita nih jadi dewa pak guruangi makadang kasih kiri khusus tapi kegai menurut aleta makanja taseddi namanya mekinin nawa nyamu papena dita nariko amuto Allah ye miro tapau namanya mekinin nawa tita pateruk ni itu sikirita apalagi kau itambahin la ilaha illallah yaitu idi mana pak bu tabe nasabai masih mengenai sikir ya rega senang riwaram parangi padahal hakikinna engkeri apa sikuan hati nekia engka maka kue pa terkadang isepelekan ye sikiri kenapa kita ini sepelekan nasabak maiga idi rupa tawe de panisengi kapang kandungan na iaro nariko pura ki mas sempajang pada onna mas sempajang mangaribi ki ibacan itu tasbih weka 33 nih macio tu ni tu idi makmungi pura si baca tasbih weka 33 salasa wal salasin ilanju si tahmid alhamdulillah weka 33 pura si yaro ilanju si takbir salasan wa salasin 33 nariko yaro pa ye lalan nahat desa ye di dalam kitab Bulughul Maram nigi baca tasbih weka 33 tahmid weka 33 takbir Allahu Akbar weka 33 pura mas sempajang nenapa pak natambai la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir aga nasan nabita gufirat lahu khatayahu wa in kanat zabada bahri ya wa in kanat zabadil bahri nariko engka tau yaro nak baca pak 33 pura ki mas sempajang de nama kada mangaribi pon 5 waktu ibaca ni subhanallah weka 33 alhamdulillah weka 33 Allahu Akbar weka 33 nenape tambai la ilaha illallah wahdahu la syarikalah maka Allah mengampuni segala kesalahan-kesalahan kita amuto yero kesalahata batua mapada buih di lautan aga ya sembuih di lautan mapada egana busana yaitu itasi amuto e maiga pada busana tasi e yaro dosa dosata atas salata nak dampengi pong Allah taala
Kau ni pai. Jadi ajak tak capai ya sikiri 33. 33 asira puluh nasirah. Ditambahi si la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu capana wa kasiratu suku siratu. Maka tentu itulah kata Nabi, ghufirat lahu khatayahu, maka ya dampengi sininna atas salata amuto yaru atas salata patua pada egana busai oko tasie. Bayangkan niro. Jadi nariko pura ki mas sempaja Pak Bu aja tak langsung maket de. Acio mo ki mas sikiri. Nasaba oko ni rupa ya dampengi dosa-dosa ta. Jadi aja tak capek ya sikiri ya. Tasbih, tahmid, takbir. Itambah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Insyaallah mamagi-magi di mana na ye mai ga dosata na dampengi pong Allah taala na wad di mancaji masenang ngatita Pak Bu nasaba iya tu idi rupa tawe terkadang engka mai ga utona makesi bulana malangga pitu bulana tetapi perli pakutananga makada magamu asenang riatinna narikodi nang kana masikiri payaki nga manawa-nawa seorang pejabat saja Pak Tabi nulle mangutu makesi mangutu kija mangutu Fortuner tetapi manawa mutu atinna makada maga ni matu nareko leso na poli jabataku ye tentu de na wangutu makanja manawa-nawa tu nye tapi pa amu to engka asogirang engka to pangka nenapa itambai na sabab mapasikuat ita masikri lori puangi insyaallah manyamat kinin nawa ki okolino manyamat kinin nawa toki mati riahir nasaba atitta de nama kada masenna ki ko orang perangi bawang tapi tuli engka ki maringerra lori fong Allah taala itu pak yang pertama. Jadi upak koling ipemeng yeroi di rupa tawe isappa ia senang riwaram parange nenni ari pangka matan rewe tetapi hakikinna senangenge engke apa sikuana atie yero asogirenge engkeri engkata sogi watak kalewe nasabat tuli engkai maringerra lorifong Allah taala. Yang kedua ma'asyiral muslimin yero idi rupa tawe isappa tawe ya senge alok bir riak batirenge aga ya sengalap birar ya batirangi idi mana rupa tawe mailo kinareko ihoromati ki melo kinareko imuliakan ki ipakalebbi ki milo mana kitu tetapi di sisi lain ma'asyiral muslimin hakikinna yaitu apalagi nareko melo ki malebbi risesena pong Allah taala aga nasa pong Allah taala inna akramakum indallahi atqakum sitongan-tongan na iya tupa ala birenge engkeri tau tak lori puangi nariko matan rei tau ta matan rei takwata lori fong Allah taala insyaallah matan rei toi ala birri punai risesina fong Allah taala tetapi nariko makurangi tau ta takwata lori puangi maka makurat toi ala birri punai risesina fong Allah taala jadi de nama kedaya tupa pejabat ki hormati ki wad dijaji hormati ki okolino tapi nareko pejabat de nang kana mas sempaja maka dia akan bisa saja lebih hina di hadapan Allah lebih hina apa ya ulaika kal an'am wad dijaji mapada binatang ternai nasaba nah yelengi ati de napak keguni atinna yelengi wattu de napak keguni wattunna untuk suju untuk mas sempaja. Maka orang seperti ini pawat dijaji malebbi okolino tetapi dek nang kana pigoi surona pong Allah taala maka belum tentu nalolong alab birri sesena pong Allah taala tapi maka kanjana nariko alab birenge ya punetoni okolino ya punetoni oko akhirat nasaba maji angka kituli pigau isurona pong Allah taala niniriwi sining napapesangkang pong Allah taala maka insyaallah wad dikimalebbi okolino nahormati kita ne kiawat itu lebih pa nahormati kiarega dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mapada mutoi di palalang masiji nule engka se di pejabat atau engka gakui pegawai. Tetapi di mata Allah narikot pada taman iku masiji di gagak bidaka ki yaitu sangadina tepek ta misi batauta. Yemi tunito pong Allah taala. Oh ya anu ye memang kasih di gagak jama-jaman na anu mi kasih pak galung. Tapi ni tatita pong Allah taala. Ni ga paling matapa, ni ga paling mito lori di mana ni? Lori pong Allah taala. Ya, maka di situlah Allah akan menilai. Di nama kada ni tanah amu to Pak Bupati tama o kelalang ni pa.
Tapi dek ni te pong Allah Ta'ala Pak Bupatina. Tapi ni te ritauna si bawa tepekna lori pong Allah Ta'ala. Itu Pak yang membedakan kita semuanya. Olehnya itu Pak, apalagi ya sengnya lebih reng. Engkan itu rigo patetungi alirinna agamai. Kegaya sepatetungi alirinna agamai. Ya nari itu padangkan ya onna maka siwi yang mas sempaja lori pong Allah Ta'ala. Yaitu Pak perintah sempajangi. Nareko boleh perintah sempajangi di nama kita arung, di nama kita anaknya ipetayan, di nama kita anaknya Pak Bupati. Semua ketika perintah itu Pak pada launi mas sempajang nasaba okoni rupa sempajangi maiga alap biraya punairi sesena pong Allah Ta'ala. Bahkan okotoni pai nareko melo kimitai nareko biasa idi rupa tawe ibu nareko makutana ka kira-kira nareko de patapura mas sempajang di sisi lain angka to jama-jamatta terkadang melok toki papura jama-jamangi tapi manawa-nawa tu ya ti wede panapura jama-jamakku ye nalo toka mas sempajang cede-cede matu ai de papura mas sempajang ya tentu de nama tenang atita ibu di betul nah biasa Pak kalau ada demikian berarti alhamdulillah makanja nih itu mamula nih makanja nasaba padel launa makada majak taset di narikodi tamas sempajang nih nasaba yaitu level namanya tingkatan na sempajangnya Pak telu itu angka level sebatas menggugurkan kewajiban angka to level sebatas kebutuhan main resi cede level ketiga itu level kenikmatan nariko yero sebatas menggugurkan kewajiban asal pure mas sempajang edena ya angka tu pura tay mas sempajang matu lemutu mak gosip pemeng lemutu minai manu na tawe ya tu asalang menggugurkan kewajiban itu iya tapi nariko Pak pada na iya tu dalam perjalanan kenapa masusah tie masusah papenat dingin nariko de pata mas sempajang berarti sudah mulai itu salat dijadikan kebutuhan mapade lona nariko to maluasang to malupu pasti butuh ki manre betul deh pasti butuh ki tu manre makumu tu yer Pak nariko wana rapi ni watun nama sempajang tende ta mas sempajang angka mituku atita makala lain sedih awe di pawas sempajang meto para pai awe di pawas sempajang nako pagalunge itu Pak kalau engkan ni makur alhamdulillah berarti kita sudah mulai salat ini dijadikan sebagai kebutuhan. Maja papen dita nariko dita mas sempanya. Tapi nariko purai wendo napa masawi sedingati. Alhamdulillah manyamak kini nawai Pak. Berarti makanya niku makiro sudah masuk level kedua, kita sudah salat dalam artian dijadikan sebagai kebutuhan. Dan insya Allah okoni rupa ala birato yapunai risesena pong Allah Ta'ala. Level ketiga ini Pak Tabe. Level ketiga ini matandri-tandri ini sudah mulai makam aulia Allah. Iya, bangsa nama dengan regurutta iya. Iya. Bangsa nama dengan regurutta Ki Haji Abdul Muin Yusuf Kalisidendre. Iya, an regurutta Ki Haji Abdul Rahman Ambodale. Itu Pak, bahkan saya pernah diceritakan sama senior-senior saya. Yerot dapi an regurutta Ambodale. Bahkan yero biasa angka kokong angka magi seneh kateningi yero andre gurutta Ki Haji Abdul Rahman Ambodale Pak pendiri Darud Da'wah Irsyad salah satu pendiri Darud Da'wah Irsyad dan kebetulan saya dari Kabalangan juga itu Pak nariko mak cerita senior-seniorku mana Pak yero gurutta nasa pahirak nariko loki mak balanca i katening bahkan i kokong tapi magi nengka nasa narapi waktu sempajang na tama niko masijie waktu namilok mas sempajang magi nengka na tiaki katandingi aja namu katandika dan bahkan berdiri sempurna seperti orang yang normal maksudnya tidak sakit okoni rupa ternyata bansanan regurut tayero de nanulet tetongnya de nanulet jokai pas narapi waktu nama sempajang magi nang kaligala na tetong sujud ruku kenapa okoni rupale ternyata yero an regurutta sempajangi nalai mancaji kenikmatan lorialina ya apa naset din namanya mepapinyaman na nariko mas sempajang
Ya apa bona lenyak mana bebangir. Lenyak mana pedih, lenyak mana kan saking nikmatnya. Na ya sengi sempajang bangsa na manang ya lena beliau. Makumuti rupa tongkai usu mas sempajang. Na nikmati sempajangnya ajak nama keda namo amu to ulak pito ipa di na pedulikan ni. Tapi ya apa di masyarakat awam. Nape matu namo di agama garu-garu kecil tuli ini. Nih. Ini bedanya Pak. Jadi kanjak na nariko yulle ni level ini Pak. Tapi matan-ritan itu tepe. Bansanan rigurutta yewet di metonola nasaba amala-amala na luar biasa. Subhanallah Pak. Jadi tentu konya imak kita dia le taman. Yulle makwa rupa yulle selama menenunga ki pigawi, selama menenunga ki pigawi ya senna surona pong Allah taala, maka konya romatu Pak neleki pamasi pong Allah taala. Insya Allah. Jadi pada loki may ruaki masijita lo may makberejama. Nasaba jangan sampai makadean rigurutta Pak Bu. Narekomelo komite to salenge ite wettun na malappa tawi. Magi na wettun na malappa tawi itaw masalenge. Nule ka pang ko masijita ko imang ko malappa penuh apa di? Penuh. Pak Imam mengatakan penuh. Bahkan malantai 2 nuleng katoyasi po imang. Coba ro. Itigarero makadai andre gurutta non rekomelo komite to salange ita ni wattun na malappa penuh masih jie. Tapi makadasi andre gurutta na rekomelo komite to matappa ite wattun na berejama subuh. Maka mau wattun na berejama subuh Pak. Terkadang megangi tian na masih jie na jamaah na. Apalagi masih jie di mega tian na si di 2 3 4 5 mega. Kira-kira kaya mega ko kusubi po imang tianna atau jamaah ta jamaah alhamdulillah apalagi jamaah makun rai wita marwa mai biasa tung ka masiji makada tandi tumetut tau iwaji ka ki di ustaz luma bere jamaah makun rai itu makun rai memesa de utamakan ilo bere jamaah riolo nasabab metun na nabita zaman jahiliyah kong kemakun relabo cede iculik sih nama kau Pak makan jamani lalang mapacin deh naga katumilu ganggu ki apalagi wita ku penghunin aku masih paling mega ya tuh berumur majarak jarang ilolongan malololoe kong kemakun rai Pak macu walau mak bere zaman nang kaculi kalau lo salah culi mi itu jadi silahkan pergi berjamaah. Jadi kalau memang dulu ada itu, maka daya tiaki narikong kasih kamera, paling becu kopi rohamakun remas sempajang. Betul itu. Tetapi saat ini Pak, ada dalam kaidah usul fikih namanya nasikh wal mansukh. Hukum yang lama bisa tidak berlaku karena adanya hukum yang baru. Maka mutu itu ya senge sira kubur pura natian nabita, tetapi maka kena perintahkan itu. Artinya sudah diperintahkan ya melo masiraku makumutu di makun raye. Melo kilo memak berejama. Ya, loki. Nasabah di nama rigaga. Termasuk apalagi bapakna. Apalagi bapakna loki maipa. Nasabah magi. Jangan sampai nak kena kierona dan andre gurutta. Jangan sampai kita hanya termasuk tu selem, tapi dia tak termasuk tu matepe. Masih mending ini mah. Engkau lalu di kampungku. Karena bapak saya almarhum seorang imam juga. Nareko lisu na poli pesantren Pak lisu lori kampungi. Kadang prihatin saya di kampung. Nasabah magi Pak. Oko subuh nih itu. Ya roko subi Pak. Yang ada tinggal KDI. Aga ya roko KDI. Kate doja imam mani munro. Diri sengi kegel. Lau ya rusisa tau. Aja nama kada subuh Pak. Mangaribi bisa lagi kadang makura jamaah. Jadi ko alhamdulillah. Masih jita ko alhamdulillah maka betul namanya tu jamaah. Ini luar biasa Pak. Maka tentu pada idi manan na yaitu matu malabiku. Maka kue ipak gurungan ni anata. Nareko tasure anata na lono mas sempajang acio to kiri lotoni male bidata. Nasa mega tu matu na sure anak na lo mas sempajang na paling mundur ribulai. Betul. Angka romana maka dah betul. Jangan begitu. Justru ini milengi contoh mak diolo lori wijatta lori anata. Apalagi Pak Yeron nawasenge maka dah narekomelo ki malab di resesena pong Allah Taala.
tergantung pekogi tau tak lori puangi. Pekogi pakasuyat tak lori puangi. Insya Allah nariku malak deki makasuyang mas sempaja lori fong Allah Ta'ala pak malabbi ki okolino lebih pamati malabbi toki risesena fong Allah Ta'ala. Selanjutnya pak yang ketiga nasa mi cai betul 10 menit 2 menit kapan natami saya di. Jadi ini ndak ada jedanya di setelah ceramah langsung ji. Maksudnya di tukar pengumuman lain Pak Imam. Oh di tukar. Ya saya lanjut Pak. Nomor 3. Nasapa rupa tawe yenar itu nasapai anya menyameng. Nasapai kebahagiaan syukur rilebokna yelino Pak. Tentu makutana kasih pe meridi. Engka gatau de na melok manyameng. Engka gatau de na melok bahagia okolino. Pasti jawaban nama kada ain. Melok mana kisah tu bahagia Ustaz. Melok mana kitu manyamang okolino. Melok mana kitu makesingat kalinota. Tentu itu jawabannya Pak. Tetapi hakikinnya ternyata Pak Bu tabi. Yaro anya menyamangi. Yaro anya menyamangi menurut riwayat Pak. 100% pancaji pong Allah Ta'ala yaro pappenya menang. Ya, upakolengi pemang. 100% na pancaji pappenya menang pong Allah Ta'ala. Naikia pa se di mi bawa perseng na paturu rilebok na yelino. Yaro se die perseng ye mana nar yang mana manangi. To salat togi, to kapere togi, to masem pajak, to de na masem pajak. Nalulung manang yaro se die perseng. Terus mancaji tanda tanya maka da kegi na taruh pong Allah Ta'ala asira pulun asira perseng. Si di lagi perseng pak makanya menang kulino. Yenori pake manre, pake majama, pake logalungi, manyamang. Maga panariku ilolongang asira pulun asira persen. Yero asira pulun asira persen pa, natari pong Allah Ta'ala, okko akhira, okko suruga pamasina pong Allah Ta'ala. Untuk siapa nanti itu? Untuk niga yero asira pulun asira persen, untuk tomatepe elori pong Allah Ta'ala. Yena tumakrai pong Allah Ta'ala di dalam Quran surah Al-Mutaffifin innal abrara lafi na'im sitonget-tongen na yatu tawang ke mapigau deceng narasakan nimatu lafi na'im papenyamang risuruga pamasena pong Allah Ta'ala. Jadi okoni rupa nariko melo ki mi lolongang asira puluh na asira persen papenyamang ye ya insya Allah. Kalau kita beriman, bertakwa kepada Allah, maka yakinlah kita akan mendapatkan itu nikmat yang sangat luar biasa di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan tabi, para mufassirin, ulama tafsir Pak Bu tabi, dia jelaskan kandungan basmalah. Yero lisekna basmalai, narampai andre guru pat tafsir Bismillahirrahmanirrahim. Nasaba asanna pong Allah Ta'ala. Puwa masih rumakka masih rilebok na yelino. Nenia puwa masih rumakka masih riahira. Bahkan ulama patafsireta nabagi. Yaro ar-Rahman siba ar-Rahim nabagi. Yaro ar-Rahmannya pong Allah Ta'ala. Untuk idik manang okolino ye. Di nama kita selang di nama kita tu kafir nelimana pong Allah Ta'ala ar-Rahman sininna anu na pancaji pong Allah Ta'ala nelimana ngiyaro ar-Rahman na pong Allah Ta'ala. Jadi ajak mutahira Pak Bu nareko engka makadamagi yaro idi engka mutu tahu kafir matan rita apa tulimen rimana dalena nasaba memang yelengi pong Allah Ta'ala. Terkadang biasa engkau lalu mairiki pada itu seleng ya. Pada itu seleng. Biasa engkau mairiri tahu maka dah. Wi tembok yaru tahu dek nangka nama sempajang. Tapi magi nangka tuli makanja mana usahana. Lancar lem mana ha papidan lena. Yaru mak balu makui lancar lem padahal dia nangka nama sempajang. Dek nangka wi terima si iye. Aja nama kada mas sempaja kubulana mas sempaja di masih kubulana lagi mas sempaja di nengkah. Bahkan ko yita ai majak ni makada dosa limman na pigau tapi magi nengkah tuli penrek mutu hadalle na lori pong Allah Ta'ala. Tabi Pak Bu tabi. May biasa kayita to makwaro
Di nama sempajang, di nama tapi tulipin red dali. Ajak mo tamairi mitai. Ajak mo tamasiriati ki mitai. Nasaba iya tu pa engkaya sesifa. Sifa istidraj. Aga yasan istidraj. Iya rupa papenyamenge tapi berbalut azab. Papenyameng berbalut azab. Ini yasan istidraj. Ang kami tahu pa. Pada di nama sempajang pada ilengi papenyam lori pong Allah Ta'ala. Pada makasing usahana. Padahal di nama sempajang. Sebenarnya itu Pak, itu sekaligus ujian dan sekaligus azab baginya. Yero yaseng istidraj. Nikmat berbalut azab. Maiga tahu Pak Makwaro ipenre na pamatu si sesempung imatu. Bahkan okoni romatu nalolongang pacalan na pong Allah Ta'ala nasab ilengi papenyamang okolino di na pagkegunay makanja bahkan di na melo turusi parentana pong Allah Ta'ala. Jadi itu Pak istidrat ipanci-panci mi okupuangi. Maka damaga mo narekuelengi dalle ye yanwe ipanci-panci pas yelengi dalle Muhammad de gaga cakkalu paloripuangi makumutero kisana karun Pak. Itu istidrat kena yero. Ya, nikmat tetapi berbalut azab. Jadi ajak muta malak de masiriati narikung ka bali bolata mas sempajangnya de nengkana mas sempajang tapi ya usahana lancar-lancar ling. Nah maka itulah istidrat. Insya Allah itu Pak pasti engka azab nalolongang mati. Kota niya okolino nalolongang wet dijaji oko akhirat mati nalolongang ipatcalan na pong Allah Ta'ala. Yang selanjutnya Pak Ar-Rahim. Ayena Ar-Rahim Pak menurut ulama tafsirih. Ini Ar-Rahimnya Allah khusus ya, spesial. Untuk siapa ini? Spesial untuk siapa? Untuk orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Jadi yero Ar-Rahimna pong Allah Ta'ala di nilai manangi tori pancajinna. Di nilai manangi. Tetapi Ar-Rahimnya pong Allah Ta'ala Pak spesial untuk orang yang beriman. Tomatepo emi mati yeleng tori pong Allah Ta'ala risori monrina pong Allah Ta'ala. Termasuk yarona papenyamang asira puluh nasira persen yena tupa Ar-Rahimnya Allah Ta'ala dek nelengi okotolenge sangadinna untuk idi maneng itu selenge tomata pe tomito elori pong Allah Ta'ala tulit turusi perintana pong Allah Ta'ala niniri sini anu napapesangkang pong Allah Ta'ala. Jadi insya Allah Pak ajak mo tamanu makada ay okkalinoku makwe na magi insya Allah Pak memang okkalinota de to na bahagia lak deki de to namanya melak de tarasakan tapi insya Allah na magi bahagia ki okkolino bahagia to ki okko akhirat ye pa makasiro Pak sa'idun fit dunya wa sa'idun fil akhirah bahagia ki okkolino lebih pamati resoremon rina pong Allah Ta'ala daripada sa'idun fit dunya wa saqiyun fil akhirah bahagia ki okkolino tapi calaka ki okko akhirat. Yang kita cari adalah dua-duanya, bagaimana bisa sa'idun fit dunya wa sa'idun fil akhirah dan bahagia juga di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sahabat tamani wattu Pak Bu malo dampeng raja mantau na apang makoni rokapang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.